because ne ehia se ye ka kire mpanimfo na ese ye ka na no matumi ye ma Ghana nti ama Ghana pema asem na wo party ni we yi nti wo so mpema asem wa many problem ubetumi aye sympathizer ubetumi sympathize with your party anyway but no nyam asem. What I'm interested in is o mine be koso na o mine be yi bra Facebook in share 104.5 na enra wonim si e din komo okoko ho a besi kakra na enra fotosamfo amampani ani abedwaku ye cabinet no soma no de nsem ahodo betu dwa. But first of all ni ese ye kai ni ehu ni se wo man we si ye hwe obo ade bobra wo de a che yen ye nyamu mfaso eye gold timber no bauxite no ne de keka kan wa na anu kura ne ye pre hu ene eye koko ayedua ne ha se wo kwa bakosemu a ade a na ekura wo man ye kiri miremo pa eye koko ska okọ no kura de galamse ba ye yi afia ya tu ye ne agusu aye tu fema go ebi se ska okọ no kura so timi boa ba ade a aso ye mu pa aso man ema ye din so kwa akire kese koko kan pa nyasem getwa na okọ enkurase no so a ene ade a enwuma ekoso wo nyina wo hwe de afa nipa adwuma pa ma nkrofo nya nwuma ye nzu koko dua nso kan especially emiamia mantem ahodo edua koko no nipa dodo no abahu mo ha mu pepe dua so de na ise wo mu gu koko dua mu a eno ho adwuma na wo mo ye wo mo ekosa apaafo ene wo mo nso akoko no asase ne ye wo mo de a wo mo do na wo ba Ghana about 800,000 to 1 million Ghanaians wo mo ye smallhold farmers wo mo gumu a wo mo ankasa so de wo mo awura koko mu nyagro enti se ye ka koko a ye hwe nipa be ye opepe ba ku bi a wo mo de wo mo ho akogura mu a eye wono mo ensa no adwuma a wo mo didi hu na enra ne eba beto odwa no mewra hoye bra Facebook na the prices of cocoa since 2016-2017 me pese me bon wo ma bi so kire before makama asem ameka oba Facebook a chart ne da ho no na prices of cocoa 2016-2017 crop year no 475 Ghana cedis 2017-2018 crop year ejina ho saa 2018-2019 so ejina ho saa 2029-2020 season no so ejina ho eko 515 yetumu kakra Osha 2020-2021 eko 660 bra Facebook be hade na 2021-2022 yeko 800 2022-2023 de me kanyina yekoko entumu a eko nkakra nti be so ohwe chart ni ye 1308 2023-2024 2070 2024-2025 by August ni yeko 3228.75 Ghana cedis eno eye bag nebo bag baako ebo ene ye ka ho asem no. Now October 2025 ye be hu say Ivory Coast wo mo de no kosro kakra che say enigye wo mtimanfo be smogel no ne ye de 400 bi ni ade be ka ho ema ehuriye eko 3625 enra announcement by ya ye hwemu aba femu de bra Facebook be hade ni aye Akokoa wo no ye hwemu aba femu aba 2587 but me person hwade since 2016 NDC 1 eja hokoye no the price has been either maintained or increased since 2016 NDC first Mahama term no Mahama first term no that time oja hokoye no koko bottom no ebuo no se ya ntumu a ejina hɔ a there's no time yete so from that time no besi sabre and 2016-2017 ehɔ no MPP aban be fa mu no a wono be gi ya wo de kɔ no nei mampani John Dramani Mahama so watena kire asua de ahu Ghana fo ha hu de ekom ene ade nti sa ne 2012 besi 2016
suban no yasesa no efiri saa brani ko nyina no cocoa price no either say ya maintain anase ya tum. Now me pese wo hwe world prices no hye we nso pa ye kwa no so a me de akasem yenko eye global market no 2016-2017 akosoro kra no na eye between 2300 eba 3100. 2017-2018 cocoa price no adwaman so so teye eba 2300 na akosoro kra ye 2300. Jeff kowachima me ne kofa baako no bra diagram baako no. Thank you very much. 2017-2018 America says so teye world price no so teye by 2300 range no. Sabre no Ekufuado abanya no omoteso no wo man teso. 2017-2018 they maintained the price. Because 2016-2017 crop year na 475. 2017-2018 no sabre na 475 ewo 2016 no 2017 crop season no na bag no so okoton na dwaman so a na ya around by 3100. Esote 2017-2018 ema bag no so okoton na dwaman so a about 2300 range. Ba sabre na na dodan kwa Ekufuado wo maban no wo man teso. They maintained the umkura 2016 the anymore 477 no 75 no a free one won say omu se ntumu ma ntumu maintaini na fi ntumu ba adwaman so no na omu su etum kakrakra. But there's no way, and there was a drop until compare mami. Thank you very much. It is a two diagrams na da hono bako a price no per bag no a ye de ma season na bako so ye adwaman so bo no 2017-2018 ye hu se adwaman so e ba fam koko bo no ko fam enso na na do mu maintain ye. They maintained the price. Enti sa logic na ene ye de awuram a ye de kan ye di defend ye ho ena adwaman so nti sa de we bi asipen ba ye fa kwan bi so e de so bibia no policies aban kan ye nyina so obeye no ma we obeye na no yakotwa mahama care about 2 billion ye de kowuram because a policy of the government yetimi twa sika bi free baabi ne ye de abehye baabi adan ne yentimi nya sankushi kokko atwiafo ma ni motivate wo mo kokko atwiafo ni sika no ete se de obi age ne bosumi akatwia wo enti se obekọ bank ni aka kire wo se wo sika no afei de yate so nanso burden no de so nteye. I mean, how can life be bearable for a farmer no cocoa farmer no wono sabe school fees no yante so school fees no yante so edan cafe wura onte so rent kura kwa na ekosoro ebi ma wo school mo high hostels ebi show mo ma e wo schools ahodo mu a wo mo eden ya wo beto books ebi no be mo anuane adi ni ade and saa bed ni nyina da wo so bi wo ma bi wo abusuo mo hwe mo a obekọ no yese sika onya na akatua wo no gye no yate so ba koko board adwumayefo de omunyi wo sika kese no ntrem ono no koko no nsi wo no to office boy condition no ye now so ye mantese ye betisi yi wa akatua so mantese ye beti koko board workers akatua so because eno man ko yie wo mantesa ba koko farmer no a instance ye be motivate no ahwe so no mani be gina timi aboa wo mo ma don yie no mo forma sa se magalam sefo no mo smoggle koko no ono de ye se yate wo no na katua ne so maka chro se bottle price ne ti so almost wa katua wo a wo mo gye no season no se de wo gye wa katua bosome no ani ye wo mo sa. Now I want us to go back. Na yenye total record kakra. Because kokko akuafo no na omani da so say bossa ye de ahye omo se ye bebua ma kokko akonkan no ke bekoso. Yentie yewura atoforsen. Ebra na wo mo opposition. Asemu anu wo ka say kokko buo no. Wo mo no enya ade so ombete so da. Na odi etiwi ewi a meba. NDC bababem
na ye ba be ma koko no ye nti abana aba na mbom da ma bani di ni tirimi ye zendodo da ma bani on dwene kwafo mo ho da me pada me ka kira mo ide President Mahama se men kan kira mo de oyenya me na duma NDC baba bem na ye ba bem ma koko no ye botum papa bi ma mo akoma atomu yem Nhyira FM nti abana agba na mbom da ma bani di ni tirimi ye zendodo da ma bani on dwene kwafo mo ho da me pada me ka kira mo ide President Mahama se men kan kira mo de oyenya me na duma NDC baba bem na ye ba bem ma koko no ye botum papa bi ma mo akoma atomu yem we enya me na meka yewura Atoforsen finance minister enra wono abegina ho ma announcement no a work reforms o de ba including the ye better 2500 yi per bag yi so akodu 2500 ona eka ho o se nanado danko ekufu ado aban na wote so mo ye wicked dodo because no mu sisi akuafo na omo de omo ba wo betum papa bi enye ye bete so papa bi. You see, these are some of the things I am na ye bufuo, because the fact is that ye basi ye be research ye be ye normal ye, but ye must ye be say normal ye be man normal ko worse than even said ye si hu no. At that time na wo kasai now the price has been just increased though, and yes atesu, but it has been increased. But no etymologic na say because na dollar rate no was low. And the German so na buo no was low kakra nka ese na nado dan kwa kufu ado motumi ebe omo bro sa 3000 something or dey mo no. Ba na e mo sa. Do na nado antum but want so. But what promises e uba ubetum untiso. So what are we seeing? These are the questions. Are you holding leaders accountable? Now, Oko Parliament, before the vetting committee, Atoforsen, what's the mark? Chairman, without a doubt, I'm a biggest advocate for cocoa farmers. I've done that in the last 8 years, and I've fought for the cocoa farmer, year in, year out. I will not change that. I will work to improve the lot of the cocoa farmer, recognizing their contribution to the economy. Recognizing that the cocoa sector has been the mainstay of Ghana's economy for years. My concern, and I've always raised these concerns, has to do with the fact that the sector is collapsing and dwindling at a very fast rate, in fact, at an exponential rate. I think we need to do something, including the farm gate price and revamping the sector itself. I've said that the ministry, the Ghana Cocoa Board, is currently under the. Anyway, also said you are drinking cocoa akuafo, and said you what mama no be fight say omu ye die hu nsem be konkan na obeye kura se bia omu sika sem no eno ma betumi atoto ye no ma ye nhihye we eye bra na ye ne as a minister entenei watwa almost memfa ne say 1 year watwa 1 year e wo office ni enti 1 year no last year latter part or 400, meaning say enhihye ya omu ye ni changes no you were on it after the NDC. Because for 1 year, obi ntimi ehu say world price betimi akofem entini yenteki some plan B say be ya BBC a ye de be fetchire ne yatimi de awuram say be ya koku akuafo no ehu nkire wo mo. But then obi mismanagement nti den na say koku akuafo bre koku akuafo cannot suffer for cocoa board mismanagement. Omo ebehwe cocoa board so say be only koku asase so only bikura ono koko enso mo ne dimu da kese ye de koko ma scholarship na ye de koko akosi awowa agi loans e de abeye project yes koko rose na aban ye obebe bia de gi fans at the expense of akuafo, but they do almost abra bobe ye dia yes so mo na carry this particular burden because of mismanagement. Afeni ye koye investigation akwa rese cocoa board dwumadi a omudi ye mfie nwotwe atwam no ekoyi ana nkoyi eti wo ba aban mu no we see you woto around yabe moto no mo hu se no maboni bia koso a ye be investigations ase na sika bi obi adi bia yetimi age na nka ye de akushi cocoa akuafo
yatena wa ma na gye gu awie afa na akuafo mabre ne yankoye hwehwemu say adam ye ho sa edukoko no ye dwen say adwama nso no begina ho sa na me koko akuafo mum na ebre na de ya na metia na etwa me yam eye ato force na semwe tie we bra Facebook be hwade we oba Nhyira FM betia de bia okan oni na kwadwo janto mutimi kanu mane ye de wa o see KF pa fe but I remember mutami these issues were raised but it drew wa na ye problem because your earlier statement in here e was tie Ghana for in opposition e na mu opposition na mutie Ghana for but then na say mu drew wa na asa de beka bia mu nhye denti my brother membisa within popo Nana Jantua okay Nana Jantua first of all I don't think the NDC for yente Ghana for me party NDC for yente them Otobel na ya Ghana for they lump all of us together MPP and NDC yen when NDC pen na yen when MPP pen in fact even MPP mpo yen who the previous MPP under President Akufo-Addo but this under President Akufo this current MPP Akufo-Addo na Bawumia wadano yen na yenyim ehwo na wonte Ghana for onye NDC for bia NDC for yete Ghana for asam ye bibi mpo na se Ghana for wa kachre hen the adza worry ye onya we pause we listen we take action to reflect the adza we era ato forcing ahaya no wotena na metia ne wo kan nyina nso na metro saa time woni na kwadwo janto a etwetwe nkomo wa asem wo kan no omutie Ghana for and listen to akuafo ne ya wo mukum ebi kura kire se ayi libres o man for mo de owura fuo no eya no mo hwe prices no a ye fin say bia e cost rent wo kwaji sika ba betu o mo kanti o mo ye adwuma edema wo mo nyina expect say wo mo betua o mo kayi enti say wo koka de na akire ne libra no ye adwuma wo na fuo mu wo no ne bed ye da ne so no ye dan no watimi handle ni nyina koko kuani no ensofa because obi abaye koko boss yi wantumi anhwe no ma so yie aban bi ba wantumi anhwe no ma so yie aban foforo so aba wanhwe so obeye nhwehwemu na bia bibi wo na sika bi ne ese ne ade a ya twenkrofo bia so pesika de yakushin in fact ne ye de adwiri nyina ko hye gold mu ye ko pe gold ton no ba bia ye pesika free bia ye ko pesika free ye a true bank of Ghana de ma gold board onko to gold onko didwa. But when it comes to koko won some dia akuafo no fo ma no nkopem dan da bain ne ya good ebe transfer be ya yinti ye tu koko atwene as if emphasis woni so we are demotivating the farmers ade aye on ye demotivating farmers no eno mbe chance ye do mo lands no o mo nsase na magalamse fu agisika kese because bebri akwaji loan a o mo de ye o mu kwia na be kakra no wontimi ntuanti wo de be magalamse ni agisika tientimi nya plan bibi mpe sika bi o ba bi mfa nkushin se de yetimi ko pesika e de ko guram e ma gold board mo ye de ko guram de ma other agencies no e function no ni mfa mboa wo mo but mo hwe ni yo because the goodwill and ramekan say ehi second no na Joshua Kamba e kan bibi na sem no me boache NDC owom o NDC nim dintintin man pa na sem a wakani muntie no like I said they are flip okay say Nhyira FM and kofobi say NDC MPP omumba power biom oh yeah kan before even 2016 for me is it for the but the people were not seeing it, but it was working. So I think that the NDC has taken a different turn, but let no communicator go and sit and say then people will never see power. Jeff, scream for me. That one, Moka, a shit Ghana for cry before. Like I said, they are floating voters, right? That they will vote not based on political party. They will vote on what they small thing. If you are a member, they will come and cry to me because I exactly. Simple. The final message, you know,
ɛne sɛ monhwɛ no wɔma bi yi Joshua Akamba asɛm wɔ ka no no sɛ ɔno yɛ NDC ni but wɔgye di sɛ ɛma mo nyene da sɛ de bia ne yɛka na the MPP will never come to power ɛna sei no ma mo nyene da because yɛwɔ floating voters ya ɔmo hwɛ deɛ ɔman ne kɔhwɛ deɛ no ɔman yɛ na ɔmo de ato aba ɛnyɛ party lines ti mo hwɛ bibi yɛ Nhyira 104.5 Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM.